çöp sındırıp koysam okşaydı da onları. Nege? 4-5 yıldan beri dayının jogalı olup gittiler. Oğlum. Nasıl oturuyor? Cırt. Yok. Yak oturayım. Oy, bazı uygu. Yok, başka gün gidelim. Yak oturayım. Nege? Süle şöyle oturalım dedim bile. Oy, çay içip oturur öyle suyla şu oturalım. Çay içtik. Süle şu alır, bana gireriz. Beni ayta durgan sözün sekret bu. Yok, sekret delemez. Bir şey var olsun. Çok. Dağılı doktorlarla yekesinde, gel otursun. Kanday sana? Çakırıp kalçalım bu. Ova. Bunusunda hele gel. Kanday sesiz aga? Жақсы. Jaman sağında. Kanday ses, Жақсы. Құдайға қаршы гөр. Bunu göçeden ötüp ketip atıp. Ana sizin үйіңізді көріп қалдым дағы. Bu yıl Abduldaki altmışқа толып атат, той беріп атат, дөтпат беле деп, шақырып ұшырашып қойын деп көріп қалдым. Үй салып қойғаным рас болған тұрмай батан көрі. Болмаса тақыр келмек емес тұрмайсың. Рахмат атан көрі. Мына ушындайда келіп ақуалыңыз сұрап, қойса киши төн көккө жетіп қалатта. Мен де жашап атқан екемін. Рахмат. Сақ оқшоғын сапыляктардың далайы жүрген жанымда. Жоқ атаңны осылайда. Алар мені де Nurselердің арасынан іздеп жүрген бі. Емгіше тырчып қалды қойды. Жолығып қалсаң айтып қой, мақұл ба, жақында кетшідей түрі жоқ де. Қайрат өген деп қойып. Өзіңіз қандайсың? Қандай болмағына. Возраслой. Gün öte Bir günü soğuk, bir gün oğru. Erteminen geç geçeyim, dar içeyim, geçinde belki de içeyim hoşumuzda. Gün öte öğretgeni, altmışka gelip kalmıştık. Kaldık Kudayım. Yemi toşni dedişka olsak, ha? Ya. Yemi toşni dedişka olsak. Nakta dedişka yemi var. Yemi dedişka olsak. Ata kalpele murdala kişinin nemesine dedişka deyiverçiler. Yem uğulusun. Buna yemi ait kılamına nasıl da her şey dedişka yemi olmasın. Dedişka olgun jakşı beken, yemi sorayın. Ya tamam, jaman balamın. Jakşı da. Hey, karlıktan korkmuş gerek. Durayız. Karvay kalgandan korkuş gerek adam. Dedişka olgan kandaysa onun ekendeysin. Hey, dedişka bolgon jakşı eken atan. Bir jeri bar eken atan göre. Geçinde babuşka bilen jatıp oladı geçinde. Atak normal na. Osu jeri var eken atan. Canlandı be. Tamaşa koysun bakay. Hem hazır Vozros demek. Vozros. Şu Vozros degenim şu. İmminden işte 60'daki Vozros jakşı emez eken. Nege? Ayatasının göre. Bir kıyratı iş kıl albaysın, iş kılmay koy albaysın, pasobi albaysın, pensiya albaysın. Ni suda mamente kendi ata. Baya iştep жүрүп көнүп калгансызда, aka. Болду, 40 жылдан бери иштеп атыпсыз. Элдин баары билет. Болду, 60га чыксаңыз, жеңем жан. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Барып, ес алың эми. Ошо жеңең куруп калсын ата. Ошо жеңеңде ни туда ни суда болуп атпайбы. Кемпир эмес, келин эмес ата. Сиздин деле оюңуз ушу бузулуп бараткан экен, 60га чыкканда. Мындайдын оюн бузук дебейт бул оюну. Бул наоборот нормальный. Тетиги таксырлар айтып атышат го, шарият жол берет төртөнө. Мындай экен да atan көрү. Өзү кыргыз туура эле айтат экен жана. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген туура эле. Молдолор өздөрү айтып коет дагы, анан кылышпайт. Болбосо биз деле ойлоп атабыз 60га чыккандар. Эми таксырлар башта бирсе экен, 4-5 алып башта бирсе экен деп болбой атпайбы ата. Ошо таксырлар деле мындай өзүнө ишенбей калат окшойт экен. Иммени 60га чыкканда киши өзүнө ишене албай калат экен.
Bolmasa ilgeri bilesin Uşu yerde oturup tetindeki oturganda uşunday göçmenen atkanda betine fanarik bergen koyondagana kalçıldap oturatan. Murda zaman diyor ha, murda son. Bey tanış bürömle tanışıp kalsam uşu korkup durat elekte kalçıldap. Ketip kalmasa eken, ketip kalmasa eken. Hep kaçtıysak varsa eken, varsa eken. Hazır ne haber otata? Tanışıp kalsam oturasın, emim ne olur, emim ne olur. Murda munda mesela ha. Tol köp periyot lan, men de çekesin görüp kaldım. Çekesin görüp kaldım hatta. Hiç oturmayın. Hani bir aytasın, bir aytasın vatan görü. Hazır emi, oşalardı munda yesteyiz bak ya. İstemiyor mu? Da yestep kalsanız, cırgap gibi yestep kalasın değil mi? Ya. Gerek olsa, isteğin sayın ilaydı. Afiyet. Tayaktanam sıraya kaldım. Koyma ben değil ama. Adamdan ümit üzülmekteken hazır bile yeldin arasından izleyiverim. Oy kimdi izle vatasın ben tapireyim kapı. Oy kimdi mi nesi o da? Tanımayım da ağlar göpte. Yemi, men bayağı deyip gelip kalganlar bolu bu deyim de. Kurayda sen. Bolda mila var. Kok jengem çığa kalsana mila olsa. Cengen kara jergeksin. Cengen gelmeyi жүрген cengen belet. İlgeri tenele arkangan kalmayı izlep жүрген cengen de şağırdı türe kıdırıp gazetsadan gazetsa koymayı kayerde jatteken üstünden basa kalayın demeli. Hazır dele izleyin. Bırak beni izlemeydi hazır ha. Hazır özünün göynegini özü tapma isteyin. Uşul iki nersesini kaltırmadı. İzlegenin anan ilgereli açı sen içkendi bilbeysin, içkendi bilbeysin de öyle. Tanrı elin bari içip düşüp durma. İğrenim de hep buna 60'a çıkkanca içivele gel atam, içivele gel atam. Daha gel içkendi bilbeysin. Yem hazır bozras yemişinde oldu. Bozras. Yeme jengem köngör bozras. Jaş turup biz daysanız biz. Nasıl? Sırtılda şöyle uruşup keteriz deseniz. Tünde dağı çartıldaş uruşup ketti bile. Göçögö çıkarıp koysa olur mu jengem? Yeme geldiniz. Hayalım bu. Menin hayalim men çıkarıp koyup. Senin mi? Meni de mi? Ha öz aydap çıktı. Öz aydap çıkarttı. Öz aydap çıkarttı. Anda jakşı ayaldık aydan tapmasın. Öz uydan aydap çıkmazsam jakşı olamış. Vay ananın mini yaylanayım kuday. Anda ayal bir sonun ayal da mı onun? İlgerimiz hep de büyüden çıkıp geçiş için hatayla vuruş çıkar çelekte. Vuruşumuz yetip algandan keyin taptırmaya kaçıp жүрчү usta. Arkamızdan izle barıp kalmasın dep. Ay atan garay. Kançaga çıktın? 40'tan aşıp kaldım. Atan garaç. Ünlü ne degen kalaca şak 40 ay. Hazır sağa büyüdüm mü ne gerek o? Yaylana. Büyük ayakka kaçadı. Büyük kaçmayın. Büyüdü o 70-80'e vargandan giyindele salıp alasın, tabul atıyor. Buna bozurastaydı bozurast. Kelti gelmeydi atan. Alcağa turele. Ay atan hazır kıcaşlar. Karap durup zeyninge itte kişi. Birlikte ayalga verip koyup, tizginde ayalga karmatıp koyup, beçaradan beçara bolup baratasınlar. Ay. Uşu nastayaşı çınığı erkekler, şu 63. yılkılar menen toktop kalamı dep korkom. Hey, ayal degen it candığı olur. Buraydasın. Yitke kanday mamile kılsan ayalga tak oşonday mamile kılış gerek. Bürönün üyüne varsan it acıldap çıkat kol. Jat! Desen şun şuyup barıp jatıp kalır. Ayal da oşonday olur. Acıldap gel atkandara höt! Desen öçek. Mına. Hem sizin gençlerinizde böyle olup duruyor anan. Gönlüm yakındağı sizdeki. Ya tünde kovalap çıkıp koydular hanım şu.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Абдулда акам үйдө экен, эсинче үйдө болсо, бир күн болсо да жатып кетейин деп келдим эле. Анан ошого мындай жаратам берип айтам. Эмнеге бир күн ойлонуп? Жок, эртеме. Бир жыл жашабайсың бойдон. Неге кимден уяласың айнала? Жеңемен уят, сиз өзүмдүн акаңыз. Да причем берде жеңе? 40ка чыкканда уят деп. Акыры үйдү жеңең салган жок да. Ооба, эми сиз. Как эркек катары мына акаң мен өзүм салдым. Ооба, Да причем берде жеңең? Вообще-то жеңең кытована какая? Жеңең. Да? Алло? 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 Да? Эмне өлүп калдыңбы? Кайда жүрөсүң? Мына эшикке эле чыктым, эмне болду, тынччылыкпы? Эй, кечиндеги тамактан калганы бар экен, жейсиңби же итке бере берейинби? Итке жарымысын берсең да, жарымысын бизге калтырып койсоң болобу? Бизге дегениң ким? Эмне, мен да же деген турасыңбы? Жок, сен мене жемегелең кечээнки тамакты. Биз бияка киши келип калды эле, экөөбүз жеп алсакпы деген. Ким келди? Ырысбек, үкем. Ал эмнеге келиптир? Бышырып койгонсук биздикине. Ой, жөн эле. Аял экөө кишине айтыша кеткен экен, анан сикине бир күн жатып алайын дегенден, азыр мен жеңеңе айтайын деп аттым эле. Аның эмне, биздикинен башка барар жери жок бекен? Барбайбы нар досторунун үйүнө? Бул арак ичпей калганда, арак ичпеген кишиде дос болчу эле. Чакырнары биротоло үй жайы жок, бомуштардын баарын үйгө чакырып алсаң? Жок, бул жаңы эле чыгыптыр, бомж бол элек али. Ай, кирчи келжиребе үйгө, мага боорукер бол көрүнөсүң да тим эле. Азыр. Kapı oldu ükem. Жок, эмне кап болот ака? Но жеңең болуп атат. Жок, түшүнүп атам. Ушу жеңең болбосо билесиң го мен акаң эркекче жүргөн Билем да киши. Кирбейсиңби, өлүп калдыңбы? Ay su boylap çürüsek süykümüdür Aralı var şaşiverdi Alığanbız kongo sirelidi
Жаштықтың жалғыз ұртағы Жанашаң ай өскен арчадай жарашып тұрдық біз дағы Жайылуның қалды таңындаң ай жаштықтың жалғыз ұртағы Жайылуның қалды таңындаң ай жаштықтың жалғыз ұртағы Жаштықтың жалғыз ұртағы